yenim say free senior high school policy ni de ejapade kese a wo bibiara entumi enje enfem free Ghana mampanyini ensem esansa ne penso ena sa adwumadie yi ebedua mu ewo krodua mu ha na eba ye no eho nsem kan ye de eye buburuja ya kasa ho akasa biem esansa sa eye free ni nti ene wo bi wo hono mu asuku ananka wese wo kwa sikenti wantimi anko no ekoba ne say eye free ni nti se ne enfie aduonu mu enfie aduasafo ni na ekobi na Ghana fo ekire mu asa adwumadie akoda ne ho dumfu kumfo kire se eye free de na nso so ansa na betimi pa etu nan ede awura ento aso suku ni mu no eho niema wo beto ansa na wakono enya asem ketewa na ensemi apempen so akwaduru wo panyini bi a woye kofa by edema Educate Africa Institute ano Yera William Boadu enei wakasa ede atudwa se free SHS no nke betumi a Ghana mampanyini oncham krana ne ho entone ne ebisanse no opanyini ede ebensam ena wo ka ne sa no wose wo nchiremu ne nchiremu a wo ni na ne se wo Ghana fo adwen ede asiso ene afebeye se impinu ene edu ewo twinimu 2018 wo man yensa na hene eba beka se free education kwa na nkenisi ye ne ho se ne wo bia etimi ewuramu bi na mum wo se sansam na asana hene ebeka ye no won de ne nti ase ewo musa na nke wo se ye jai na awofo wo mu betimi etua wo mu masuku fees ni wo mutua na mo mata mehefo ma no yen ya yedi a kire sa no eno de enka ye wesi ye adesua mu nsi achi ba bi enti akoda no wani mu de na nsu sika ni ho na nka sansi achi ba no aba ne no ene betimi aboa na sese ya ye gya ye ni na wo mu betimi atua ekobi wo mu nso mu ntimi entua enkobi no ekoba ne sa ede enibre ena aba yenti Yera William Boadu ensam no se de ositu aso ede ma ye yes any ministry of education they should be up and do it adia no ye hwe na abro ye so a ye surrender na awofo a omusem obi ometumi atua o ma fees no muntua ye no we focus on quality and proper education am for the we school a obetumi sa abo ne bra with the little knowledge and the skill go through e school no awa akwaye no enye so obeko school nza keke no wie keke that is why you're unemployed graduate association in the country because education ye nyawa na nya papa usua de no wanya bebepa ana wanya siesta ban kwa koda ama wadwena anwelasia we condition ya kana school mo fra ewo mi a we just obenya ebre class mo ko siesta na kola go through this kind of how obeden go sua de enze ya free nso ya ho kire yen wei eyensam a wodi tu dwa na eno achi eno wodi abetu dwa biam se de ho behia se Ghana Education Service na afei asoya wo mo hwe enwumasua ho nsem so wo mo besode waka esanse sukuu no enya se okwane na emu mfie miensa esanso betena se na kire se wo yosuani na emom se obeko sukuu na de ewo mu ni na ebeboa wasetena no wanya no eno ne yefre ne se wako sukuu na wako sukuu ne nso awie. The government must cancel the free SHS policy implementation and resort to proper scholarship scheme to cater for the poor and the needy students. Another woman samu obi no etio fees na pressure eda abai so no eswate na abai na jina fund policy implementation ye eti I think that this time no yenye no scholarship na woma omu ni bi no abai na ehwe womu omu obi no omu ntua omu fees 2018 the current minister of finance can offer can one TV station so across SSF free education policy no a wholesale. What it means is that woma omusemo bi no omuntua woma fees na omamuni bi no omom nkwanepa ekoban sans na a scholarship scheme because entimi friend free education adia bi hu kire say aban entimi enso policy ni implementation ni ye eti policy ni de na mum implementation no enye poor ne krakra mu no en wodi afutuo akọ ede amagana man se he ye de yete da se abrawa ne amema ye kraso ya amema ye kraso sa ne ye kọ amanyofo na wo mo ba betena so anase wo mo petumi a ensam de one wo mo kekandu tu yasom ye beyese wo se mayoni ban ena ne batega na hanom a woko school enti ye kan sa wo hawa ye kasa enkoda ne ho kire wo mo ena wo munya ba bi na wo munya aduane eni no mo monte esanse wo mo ma wo muni ha enti ye hwe hu ye e won nsam a ye gidi e wo amanyofo nsam. There's no future say your that education sector na adeti na akoda tie fiso school ni akoje ntiti o akoda tie fiso no de wie na owie a so o kase ne mind back a we so benya o pepper dia so my Ghana
Besides, this is the penny we nursing where we teach at any college. I just would try bribe and sign your postino. Also, OSS and also or that official. It is that even our education system. It is just unfortunate that we are unable to draw lines between school and education. Yes, we are not serious in the country. How many ministers, DCs, directors, MPs, presidents, and go through this kind of system? We are not serious in the country. It is up to we, the citizens, whites. And no way, Ayakofa by Adama Educate Africa Institute, Yera William Bwedi, Nene, and Adeshima Yokoti.